Bok ekipa, ja sam Andy i dobrodošli na moj kanal. Prije svega hvala vam puno na 200.000 pogleda prvog videa. Bio je čak i u trendingu, nije izlazio dugo iz trendinga i zato sam odlučio napraviti za vas ono što me već dugo tražite, a to je Q&A video. Ali ovo neće biti jedan običan Q&A, već malo čudniji i uvrnuti. I gledajte do kraja jer najbolja pitanja osvajaju i nekakve nagrade. Vuković Paula pita koja ti je Andy najdraža boja? Vrlo jednostavno, zelena. Katarina Mišir pita ko ti je bio inspiracija za ples i pjevanje i što te potaklo da se prijaviš zapravo na Super talent? Prijatelji i obitelj koji su uvijek tu bili za mene i gurali me i uvijek govorili da ja to mogu i davali podršku. I zapravo da nije njih bilo, ne bi ni mene sad ovdje bilo. Arijana pita koji ti je životni san? Imam ih nekoliko, ali glavni mi je da jednog dana plešem u nekakvom velikom muziklu. Pjevam, plešem i glumim. Andy, Niko 94 pita, imaš li tetovažu? Imam tetovažu, nalazi se ovdje i znači terpsihlora, odnosno božica plesa. Idemo na novu lokaciju. I evo nas na novoj lokaciji, nalazimo se kod predobrih, ali i preglasnih fontana, tako da ćemo se malo derati. Lana Babić 13 pita koji je tvoj tip cure? Zapravo je full jednostavno, volim iskrene, zabavno iskrene i to je otprilike to. Patricija me izazvala da napravim stoj na rukama, ništa teško. A ja izazivam tebe. Ovdje na Instagram mi pošalji video kako ti radiš stoj na rukama. A dok to čekam, Domrcen 0903 pita ljeto ili zima? Ipak ljeto. Marko Kutlić Ponos pita nedostaje li ti pakrac? Ovo što ste upravo vidjeli je kadar iz mog spota Sve je ok iz davne 2013. godine, ako se ne varam, koji je snimljen upravo u mom gradu Pakracu. Tako da eto, nedostaje mi dosta Pakrac i vrlo često da se onako nostalgično prisjetim, ali mislim da ono što je najvažnije je to da smo Pakrac i ja jedna nerazdvojna veza. Malo su mi ove fontane sad već počele lagano ići na živce, preglasne su, tako da daj meni tu kameru. Idemo dalje. I evo nas na novoj lokaciji, a Petra Mareković pita da možeš vratiti vrijeme unatrag, gdje bi se vratio? Melani pita kako se reagirao na hejtere i na hejt komentare. A znate što je zanimljivo? Zanimljivo je da se ja nikad nisam obazirao na hejt komentare, jer oni te u principu ne mogu ništa i neće me ništa zaustaviti da živim svoje snove, samo jednostavno ignor i furaj svoj film. Princes Gabi pita jedno zanimljivo pitanje, da li je zebra crno-bijele ili bijelo-crne boje? Crno-bijele ili bijelo-crne? Nemam pojma. Anja Donov pita Andy moj, a zašto ti ne snimaš malo češće? Zašto? Ovo je raspored na mom faksu. Eto zašto. Faraonis pita u tvojoj kući je požar. Ne daj Bože. Svi tebi dragi ljudi su na sigurnom, a iz požara možeš spasiti samo 5 predmeta. Koji bi to predmeti bili? Mobitel, novčanik, laptop, pas i ključevi od stana da mogu zaključati stan koji gori. DJ Tonks pita koju državu bih htio posjetiti i zašto?
iz toplih krajeva selimo se u nešto malo hladnije krajeve i idemo odmah sa pitanjem. VTP citati pitaju: jesi li zaljubljen? To mi je uvijek teško pitanje jer sam u principu stalno malo zaljubljen. Ana Strizic pita: koji ti je najdraži youtuber i najdraža vrsta videa? Strani youtuber Roman Atwood, a naš youtuber definitivno Magic Leon. Zašto? Zato što radi prankove, zato što radi socijalne eksperimente, a to je upravo ono što ja najviše gledam. Kad smo već kod Magic Leona, on upravo pita: što radiš u slobodno vrijeme? Znaš što mi je čudno? Pa nisi ti postavio to pitanje? Nemam pojma. Putrička 13 pita: imaš li curu? Da. Ili ne? Da, ne. Ne znam. I kao što sam obećao, ovdje su i nekakve nagrade. Imamo autogram kartice u raznim bojama, imamo ovdje i album koji sam izdao 2015. godine, zove se Da se mene pita i zanimljiv je sistem kao nekakav stalak za razne naslovnice koje su unutra. Imamo ovu naslovnicu sa pjesme Sve je okej, koja može ići ovako, rasporede sati, moj sastavak iz 5. razreda osnovne i tako eto, tu su razne naslovne strane koju će jedna osoba zapravo dobiti zajedno sa CD-om sa svih 10 pjesama koje sam napravio. I potpisanu autogram karticu osvaja Princes Gabi. A sljedeću autogram karticu potpisanu dobit će Marko Kutlić, Donja crta Ponos. A potpisani album osvaja I hvala vam svima koji ste pogledali ovaj video. Lajkajte ovaj video, komentirajte, naravno pretplatite se na moj kanal i vidimo se vrlo brzo u nekom drugom videu. Ćao!